Kif nedit l-iskema Secure, skema li se tgħin lis-settur privat biex jilqa' għall-attakki online. Dan tħabbar waqt l-ewwel summit għas-sigurtà fuq l-internet li qed isir f'Malta. Studju li kien sar mill-mita wera li 40% tal-kumpaniji lokali sofrew minn attakki online, filwaqt li 83% tal-kumpaniji kbar spiċċaw vittmi minn tal-inqas attakk wieħed. Dawn l-attakki malizzjużi jistgħu saħansitra jwasslu għal falliment tal-kumpaniji. Imprenditur li sa minn xkunitu kellu l-ħolma li jkollu negozju tiegħu fetaħ kumpanija li kienet sejna tassew tajjeb, sakemm darba f'daqqa waħda spiċċa vittma ta' attakk online. We handle thousands of accounts which consisted of sensitive files and confidential data. It was all going well. I was living my dream until early last year. We received an email from someone asking for ransom, or they will publish the sensitive data of all of our clients. I never thought this would happen to us. Protecting the data of our customers almost cost me my childhood dream and the jobs of all my employees. 3 snin ilu l-Gvern nieda strateġija dwar is-sigurtà fuq l-internet. F'dan il-kuntest, is-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali Silvio Xkembri spjega li kull kumpanija tista' tapplika għall-iskema ta' għajnuna li toffri taħriġ lil ħaddiema kif ukoll assistenza lil kumpaniji biex jiġu identifikati n-nuqqasijiet fis-sistemi teknoloġiċi li possibilment jistgħu jwasslu għal attakki. Dan huwa il-pedament. Aħna bħala gvern qed noffru dal-pedament li noffru dar-rapport li dik il-kumpanija u mbagħad dik il-kumpanija stali li tibni fuqu u tara li tagħlaq kemm jista' jkun dawk il-gaps. L-iskema se tibqa' miftuħa sal-24 ta' Novembru li ġej. Idħol fuq għan.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq Għan permezz ta' Għan Play.